Madam Sidi Musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki sadhawina Nat Sharif amma katam suanai damakta Muhammad Sida Mudaris bin Kubiriba Hafiz Abdul Aziz Ma'akul Syed Khalid Hussain Anam si munata هذا ما سولف بقى ما تقول ده أهم بموضوع ده نقول كتامل بسيط براد أنام سين كراكي هذا بنال سين ده أخبار كي من ده محمد مزاحي أويس دلباس مزكي إحسان محسن شعيب هذا بقى نام سين بسيط يعني ده ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aman bagi nungsi bagi kau jilo amam bagi manal nungsi bagi kau jilo minung si miram tâm ra là phong ni cầu bằng âm lời đôi ta Muhammad Muhammad cầu bằng âm lời đôi ta Muhammad Muhammad amam bagi manal nungsi bagi pau jilo khun sim ni athui ba Allah di aminana khud simni athoi ba Allah ki habib pogla basu aminana Halima gitam pata chauki banabi kau bagam leroida Muhammad Muhammad kau bagam leroida Muhammad Muhammad amam bagi mangan nungsi bagi pau jilo ajumbalam bibu takbiram ba
lamba ajumbalam bibu tapiramba lamutaraba umatku gembira Islam की फीरा यूं लंबना भी काउबगम लरोइदा मुहम्मद मुहम्मद काउबगम लरो Muhammad Muhammad Amam bagi malan Nungsi bagi paujilo Nafsi nafsi Sansar da Birakani umatku syafaat tawbinaba alami nafsihi sangsarda birakani umatku syafaat tawbinaba kausar gilai zasu makhuban nabi khapini kau bagam lehroida Muhammad Muhammad kau bagam leroida Muhammad Muhammad aman bagi mangan nungsi bagi paujilo minum si miram Kau bagam leroida Muhammad Muhammad Kau bagam leroida Muhammad Muhammad Kau bagam leroida Muhammad Muhammad Masyaallah Nizam Hafiz Abdul Aziz na yang nafazal monga Allah ya Rasulullah saitharam lagi matun nasidi angang singi program do yung sallagani nasigi ahan ko gam si angang sing habdi qaida tam liba angang sing makoy ni qira'at ni mayama sina lekay sila liba ulama kiram ahmadi hufaz kiram allaman kunna magna liba angang sing sina Allah ki kalam toy bu sodari ba sila munna tahuraga makoy bupungling tawad ngay da magtamafama sila sa isang biru hayna salam ulo ng sing zari nasigi competition nasing da jes wajigita ba Maulana Azizur Rahman
Amadi Hafiz Abdul Aziz. Alhamdulillah. Madrasah sina tabligan Raya Aziz nakoy masing yam nawali madrasah takbara lagli banganga masih uri banganga amna masing kenai yam na thuba monda school charu basing yum dalai di bangang sing nakoy yam na thuba monda madrasah sida saksalo aduga nakoy competition na sing haurabani ahan berkompet terway kita ba Muhammad Dilbas ng lao naduga nakikirada do pesh toluro Latar kure mi mga kagtani ing. Kung mi mga gas sila dito mi mga ing. Kali nang Masyaallah yang nabing libangang paida tabliba hangang sini Allah tabaraka taala na solakkan riba hangang sing sina soy galan biyaw gatar sallallahu na han magda maaf to hi boisano amadi makha tarak pada tabi di bamayam na sorry basi ay gijani na uni yang nabing libangang ni hayag madugi na magda wakil tabi na ba maluk jani mathang na sini Muhammad Ehsan ng lao aduga nang imuju pang tuluro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
MashaAllah. Next competitor, Muhammad Mujahid. Muhammad Mujahid ng Lao, nag-imujo pang tuglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. MashaAllah. Muhammad Mujahid ng mag-imujo pang tulong na bagi matong masini Muhammad Awais. Muhammad Awais ng Lao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. MashaAllah. Muhammad Awais na mag-imujo pang tulong na bagi matong masini Muhammad Muhsin. Muhammad Muhsin Mahaglantri. Matang masini Muhammad Suaib. Muhammad Suaib ng Lao, nag-imujo pang tulong. Bismillahirrahmanirrahim.